ubuphelele media. Ngiyayikhetha inkosi yasemhleni ngokuphakama. Amen. Mangazaletha ingcwele ngokomkhwanazi wampunyoni ikhumbulake. Ithempeli. Siphathisiwe umsebenzi wenkosi unyazo lwezulu obizwa ngeNabatsho noza kwethu sinabo. Igaba ngegaba. Mangephiwe sikhumbule into eyashiwo inkosi ilanga yathi khona abantwana abazalwayo bayabantwana bakaNkulunkulu kodwa bethi behambe emhlabeni sebabantwana bakaSathane. Sizocela Nkosi phansi kwephiko lakho nyazo lwezulu siyabantwana bakho noma sikhulile shemba ukhohlwa ngokumuntu awufani nathi. uJulayi oqala Nkosi ebuhleni 2011 sacela ukukhula siba makhehla akho sikhule Nkosi amakhosi afisa ukuyibona sesingamakhehla. Ngiyaqalaza lapho nje Lord ikhehla manazaleth because bufanisa nabo kodwa siyafuna ukukhula sikhule Nkosi leyo mnyaka osipha yona yokukhula siphansi kwesandla sakho sihambe singabantwana bakho Nkosi singahlubuki. Amen. Manje lecha ingcwele umsebenzi wakho Nkosi ukhule kakhulu ama region awu 8 eningizimu awu 2 ama region eNabatsho kwaZulu awu 2 ama region eNabatsho eBhodi khona kumngehli khona eGauteng khona naseMpumalanga province sigijima wonke lama region Nkosi sitshela abantwana bakho Nkosi ukuthi ayikho into engaphezulu kwaShembe emhlabeni. Amen. Ayikho inkolo abayoyithola edlula le eyafika noBombela isitimela samaMpondo. Amen. Kanti siseGauteng 21 September sine conference eGauteng ixubene Northwest kungena ikwaya stage yavela cula ngeTswana sathi sabukana emehlweni sathi sophakathi khonapho unyazi athi ho sabukana emehlweni kwathi kuthi unyazi sathi awuyiyo nje iyo sizwe nje igama lakho Nkosi kulezi ngane beyicula zicula isitswana laphana kodwa phakathi belokhu zithenje unyazi kwavela kwaphelela ke maseyicule ngeNkosi unyazi lwezulu. Amen. Besikhala izolo sithi kunzima Nkosi ukusebenza umsebenzi wakho kwezinye indaba agcotsha basinikeza inkinga namhlanje Nkosi akekho umgcotsho ophambene neNabatsho. Ngabe sizingane ezinto masingaboni ngendlela Nkosi amakhosi umsebenzi wakho abaweseke ngayo abagcotshwa konke lapho esihamba khona sisuke sinabo zonke igaba zabagcotshwa ayisekho indawo engenayo eNabatsho. Amen. Into esizile ukusebenza kahle nabantwana
Qale sivuma labantwana abasafani nathi. Qale savuma. Yabo yethe khuluma ingane la ethi umama unokusa umama usile. Ayiboni nje iphutha lapha ingane. Thina njengegaba zethu ongekusho lokuthi wena mama usile wena. Siqale savuma kulabantwana laba abasafani nathi. Baphila impilo esingayiphilanga. Ngisho bekhipha inkomo kwenzeka usuke ephethe ifoni ecofoza ifoni ayephethe ngisho induku. Abasafani nasiphatha noma ngathu ngoba kwangenzeka noma yini inkomeni. Bese sabona Nkosi ukuthi umdala wasusiphi nabatshu kulabantwana kuze ukhulumeke nabo bezwe akube nenabashu noma benathanda bobaba umbhele baba uNtombele ngeke besanizwa labantwana manikhuluma. Abanye laba kuseyithi laba ninhlonipho esilindele kubona kuqale thina sibuholi benabasho ukuthi no asibanikele inhlonipho abayilindele kuthina kuze nathi siyithole kubona. Sithi asikhuze nje kuse elimntaka akhohlwa labantwana bafike bacela umsebenzi Inkosi banike abaliboni iphutha befike la ukuthi vela ngalova nje umsebenzini namhlanje lento yahamba lento zifesha kwaphathi babo abaliboni nje iphutha manje kufanele ukusibahlangahlangisa nje into emele bayikhulume noma bengayikhulumi uthi vele ngalova umunye wathi wacela umsebenzi okushemba wamnika mase kuyinabasho lapho lundi angimsabi nomlungu anginandaba nomlungu. Usiyabona ukuthi abanye abantu nje laba banendlela nje baphila ngayo kodwa manje bathika izwi likaBhombela lona elidala. Manje kufanele ke ngenabatshu sithi wazana kwenabasho nizogida ngicule bethi mase beqedile bese sithi bantwana bonyazi ayikho into edlula ubuNazaretha emhlabeni. Amen. Kosamakhosi uma silasi khumbula ingalo zinde. Khona indlela yayisiteze endala 1991 sasagqoka amajazi lawo emfundo 1991 yavela phezulu inkosi inyanga yezulu ithi yikho 1991 sokusondela insuku zawo 1995 belina bathi suka nawo phansi uNkulunkulu akasize kukhula abantwana lebandla bangazukuba namanga. Yebo. Amen. Ulusuku indoda ngesikhathi senkosi ilanga yasuka yenkosini ilanga ithi Nkosi amakhosi ngithengilele ebusuku ngabona abantu bebuyisela amathikithi okubhabhadiswa emuva ebuyele emuva bewashiya ithi Nkosi ilanga awu uNkulunkulu ukubonisa into enkulu bonke labantu ebuyisela amathikithi emuva okubhabhadiswa laba bafakazi amanga amagama abantu mhlambe hleli nengqwebe nje unenhlanhla umuntu othakaza lifaka wafakaza amanga ngegama lomuntu. Siyafisa kukhula abantwana abanjalo maNazaretha ingcwele ukuthi inyanga yezulu ivela phezulu lapha ithi yikho abantu belithanda kangaka leli bandla ayisho nokuthi lamaNazaretha athi lakwashembe babona lento enhle kangaka. Kuyadabukisa ke mase kusuka into esizile thina ukuthi sivumile masikhulu ukuthi khona abantu abangobhuti bethu abadala phambi kwethu khona abantu abangobaba isizile lento yikho singenankinga nje. Labafana banenkinga ngoba akekho umuntu omdala kubona baba balingana wonke umuntu okhona. Yaba nenkinga ke makunjalo ingakho bese bekhuluma bethi usho umfana omncane engaganiwe wathi omakoti bayaphi kwinabasho thatha wakho mfethu umnqabela ngayo kunabasho. Banomsebenzi awenza ukukhuluma ingane encane kodwa ngapha uNkulunkulu esimlandela onyazi lwezulu uthi ngiyambonga umkhulu wami inyanga yezulu ukuthi ube khona inabasho. Amen. Alikho elinye iqhinga bagotshwa alikho elidlula leli ngabantwana funa bathole indlela yakudala kodwa bayithole ngendlela yabazokuzwa njengoba nje inkosi kunabantwana bakhe abagcwele ema-university benathesa ubuholi benabatsho okubizwayo kobonyana abantwana ema-university ufike ukukhulume ngoBhombela yibo lobu buholi lobu ushembe umabona kude wazi ukuthi kofika isikhathi lapho abantwana abaya kunizwa khona baba uNtombela.
khona lento abayifunayo thina sikhule lithi nihleze ekhaya kufika umgcotsho omdala 1983 sathi sibuye esikoleni sabona indoda endala yakwamthiyane oyisika mfundisi umthiyane la ngukhona inabashiyeka iziphele iqhinga lika Shembe lokuqoqa abantu abasha anqala ubona umuntu omdala efunda ihlabelelo esibeke esifubeni athi pheqa ipheji alibeke esifubeni ihlabelelo le ntshumayelo kamfundisi uCharles owaNdlovu wathi ubhombele ekhipha imgidi emkhayiteni wathatha iBhayibheli umfundisi weinkozo ngazo 1983 egcekeni ufika umvangeli umthiyane isika mfundisi umthiyane nawo uthi lo mfundisi zibekile umgidi wathi iBhayibheli uthi ngifuna ukumbuza uShembe ukuthi lento engisela abantu ithathaphi uShembe uNkulunkulu uthi batabami kunisivashe sizayo hamba nilanda isitulo nisibeke lapha wafika wathi mehlala phansi yathi ndlamhlathi uyakusola lokho esikwenzayo uShembe kayena umuntu wathi mntana wami ulanda iBhayibheli endlini wathi hayi liyeke asifunde lona lele lakhe aliphethe wathi uvula ihlabelelo 150 1983 manje wasekho amadoda akavela afike nje ngoba nendlala ibhokile wathi afika ngifuna untombela nkosami uzodlala into ayingekho kudala manje siyafisa abantwana baNkulunkulu ukuthi labantwana sibaphathe kahle siphatheke kabi uthi umunye umntwana lapha eUJ bashumala ukhuluma zwakhala wathi khona umshumayelo othe kimi angwethembe nokudlala eresi azikhaza bashumela abanjalo siphelile bazoqedwa yitho bazokwaza kwabo ithi ingane khuleka kamshumayeli ngiyahlolwa angazi ukuthi ayihlalephi lo mshumayeli akazi ukuthi babamkhulu ngo1912 ngo1920 owathi kufundiswa ingane zamaNazaretha uthi ayihlalephi enakazele nizohlala phe yakhe hayi bashumayeli ngeke uthi lengane masifika esabatheni ovela washumayela ngayo yahlubuka ingane omunye khona la eJudiya udadewethu intombi entethelelo ekhaya kusafaka kuyimfonyo ufike ekhala mningi embezi uthi umshumayelo wafika hlolwa umendo uhlulwa izimfonyo manje no uShembe uthi ngiyancenga abantwana basaze ngakhona uthi ngiyancenga isikhathi abashumela abakhuluma njalo nizosala nodwa emathempeli lezi ngane ezimele lonto leyo lezi ngane zifuna umuntu futhi ukuze zikuzwe ngeke uvele ukhulume noma kanjani ufuna uyiwini ukhuluma into ezizoyizwa lezi ngane ngoba zingazukuzwa sizothaya loba kuhlala ngathi asibuzwa thina yikho namhlanje sekuyithini sizungeza ama-university zigcwale ngabe i-council chamber ngabe i-lecture room zigcwale so shaya isifundo ngoShembe bonke ngoba ngani sigcotshiwe njena khona la sala khona manje lezi ngane ayisasizwa kahle sengathi uNkulunkulu bantwana baNkulunkulu engasenza sibe nobunye emsebenzini kaNkulunkulu siuhloniphe labantwana nje bekhuluma kanjena banosizi baneyinkinga abayixoxayo utshela leli inkinga athi nogogo akashadanga nogogo vele ubona ukuthi iqala ngaphiki le nkinga banosizi nami umntwana eshumayela la ubanje udade wabo yiwele zikhona lezi inkinga and bobaba nomama asimlandele uNkulunkulu kodwa ke ibalance iyafuneka madoda namagceke ubalance madoda sohlupha sinoNkulunkulu ngenxa ukuthi kuyakhalwa emuva silungisele izingane zonke izinto ezidingayo ubanje udade wabo yiwena ongaphilanga uthi wena uyafunda mina awunginakile ufunda i-degree ka3 years ufunda 6 years siyacela maNazaretha bese sicela abantu abasha ekhulukazi insizwa angishumayela namhlanje ngidlulisa umyalezo ikakhulukazi insizwa encane sinenkinga lapha kuyinkinga ukuthi ukhomntu ocela Linda namanje akaye kovela emzini umuntu athi baba elimazi ingane lonto bafowethu abantu becela ngoJulayi sebelotsholiwe kanti ucela ungalungisile lo ndoda ujabu uzosibloka nje kanti awukho ready Ezingane nasibehlaza bafowethu
nasohlaza iziyabona emzwini siganile ukuthi lo mama lo zonke lezi insuku yazi ukuthi umamezala masifikile ekugcina umnakwabo ingane nasohlaza kwenzenjani madoda adlala ngeingane zenkosi lo muntu lo ufile engqondweni ufile enhlizweni lo muntu ibona ingane isibona ifike egcekeni ukuthi umnakwethu lo all along sonke lesikhathi yazi ukuthi umamezala lo wani ayengeke bafana ukuthi amanga angakawani bafana bakithi kwenzenjani and siyacela ama-psychologist aleli bandla ngisondele kithi kwinabasho abantu bahlukumezekile balimele emqondweni yikho lokuzothola ingane sezibulala bafuna abantu ukululekwa ngokomqondo ngempela isikhathi esidala abanye abantu lapha vele bona isixazululo ukuthi angithatha intambo ngiyihenge noma ngiphuze ushevu bantwana bakho asondeleni ama-psychologist ama-social worker siyihlangabeze lezi ngane kuhlukumezeke wena Nhlalisuku kuhlukumezeke wena Nkosana wena Nkosazana manje leyo nto leyo kodwa nje siyajabula baqonje ukuthi yonke indawo esihamba kuyo sifika abantwana begcwele phama bese batshelela ivangeli kade ngisempumalanga eMelo ngithembuye ebusuku hamba ngale hamba nje Nkosi hamba ngezwi lakho Nkosi simphethe bengakhuluma bakhuluma abantu kodwa sinayo umunye ushembe ube kuphela yazi lezulu siyakuthanda kusamakhosi asikhathanisi namuntu asisho lesibadlula kodwa sikwazi ukuthi siyakuthanda kusamakhosi njema sengisuka eAmsterdam ngibheke ePitritifu muhle umgwaqo uyavuma ukuthi uthinta ngicela emafoteni yasingena inyamazana yathi dukduk enkulu yathi dukduk avele phakathi neside yengulo manje uyajika lapho ukuthi manga ivika kuneyaba ngapha yeke ngibuye athi nje weshe abantu bathi ngishaka lenyamazana yase ngibikile ukuthi go wathi nya iphathi nomgwaqo makubiza shamba ngazi kwenzekani ngoba yayiphathi nomgwaqo kodwa ngishasanga noma kwakuyiyo ngempela noma kungomubi lona uthi mawuthi awuvika vele ufe yabojwayela ukuvike ukuvika into engekho athi ngomubi kathi izokuphasa weni moto ngathi ngiyivikele kodwa ngasengimbiza ushambo wami onyazi lezulu sekubabaza Nkosi nazi insizwa zakho emva kwethu zizokubabaza alena basho Nkosi sicela ukukhula sikusebenzele amen ebhlungu esibhekana nayo abantu abengenzi lutho kuleli bandla bakade abantu abenza bese bayabahlasela ngeke singakusho lokho yabona abengenzi lutho abahleli muthi asukume ngisho uNkulunkulu uke washo uNkulunkulu ophambi kwethu wathi abantu abathi bamsize nyabahlasela Muasuma nje la wathi asukuma usebenzela ushembe akhona zineziluthu igadi ukuhlasela nje uyambona manje letha uthanda u10 million avela usudla u10 million angakho 10 rand siyafisa bafowethu ukuthi usebenza shembe mkhulu ikhona nekhona umsebenzi yashembe ungabuki losuthathwe yimi thatho wakho na ukhona umsebenzi yashembe mningi amen siyabonga kusamakhosi umuso siphe wona sohlala sikubabaza dala abadala ngicela ukudlulela indaba okhulume ngayo Nkosi esikhumbuzweni 1990 bakokhozela inabathu intsha eyibulela umvangelo udlala ithi inyanga yezulu makuzokhonzelwa lenkonzo ithi seni late ukube kade nayenza le ndaba abumvangelo wamakahambanga athi umvangelo uhambe ngesandla seyingane phose zamanazaretha phakathi sasikhona 1990 ikhala inkosi inyanga yezulu ithi babulala umvangelo wami la bambulele ulena kwelizanga ezisibonane manje uNkulunkulu namhlanje ohlele ehlalweni onyazi lezulu ekhuluma ngalonto kufanele amasukela asohlangana futhi ngoba kuze lento ingaphindi yenzeke ngoba abantu abasha lapho manje ihleli kithi yithi ofanele soyishweleza umesathi ushemba siyishweleze lokhu siyishwelezile konke kushiwe ezulwini ukuthi siyilungile amen njengoba ekhulume nganje sikhumbuzweni kuzofanele siyenze futhi sohamba sibuholi benabasho
siye komdala wensuku siyocela iseluleko ukuthi soyenza kanjani koze kuthiwe ezulwini sokulungile. Kube kumake isikhululeka njengamanje sinecala babulala umvangeli asikaxabani maNazaretha. Izolo tekubulalana inkatha no-ANC. Kuneyintandane kunabafana kwashimizi namhlanje baphethe uhulumeni ndawonye. Yabona into exaxa emsebenzi. Kodwa bebasavuka abantu abafa. Asigweme ukuxabana, ukona ukuthi wasixabana sibanga into engekho, singambanga uShemba simthanda ngoba sibanga into esingayazi masimbanga. Asigweme ukuxabana silungisa umsebenzi kuyafana soxabana, uyahamba sohlala sibuyisane. Simosha isikhathi maNazaretha. Namhlanje basembhedeni owodwa FP no-ANC babusizwe namhlanje kodwa kunabantu abangeke besavuka bafa. Bafanele bagweme ukubulalana. Bese amakhosi Nkosi kusebenzisa. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Ushumayela uShabamu lo ethempelini emoyeni eyintabeni zasophongolo. Bantu abahle basezulwini, izindlu zelaza sezulwini. Ngibonga umusa wokuguqa phambi kaNkulunkulu wethu inkosi yamakhosi uNyazi Bezulu. Bantu abasha ngifisa siqonde ukuthi ezingeni lethu akukasilingani thini ukuthi noma ngabe siyalibuza uNyazi ukuthi lungapi sithi lungaphunyazi kusho usayizi wami. Le ephambi kwethu inkosi yamakhosi uNyazi Bezulu. Mawuthi ngapi fanele ingaphi inkosi uNyazi Bezulu. Ingasali title ngoba inkosi yasezulwini. Eyathi inkosi yesibili inkosi ivuka likaMahilela. Uma lingene ezulwini ngonyaka ka1935 eminyakeni yalo engamashumi 41 yokusihola isise ezulwini yaqinisekisile ukuthi umlayezo walenkosi ephambi kwethu namhlanje iyawavezela amaNazaretha. Anenhlanhla akhanyiseleka ma ithi ngoba lenkosi sifikile kunenkomo enyoyethi khaya ayazi amaNazaretha. Ma wawukhanyiselekile wawuyodwebela ngaleso sikhathi. Iphindi ihambe iye emampondweni kumkhokheli uMamemela imtshela ukuthi khona incela ungalusele yena hlale nawe la. Uzothi ungahlala naye bese wena ushintsha igama awusakuba uMamemela. Usoba mbheka uMesiya. Isho inkosi iminyaka ka1935 ka1976. Iprofethi indaba yomhla ka3 April 2011. Ukusuka ku1976 ukuze kufike kumhla ka3 April 2011 bantu abasha ngama-decade lawo amane o10 yeminyaka mine bengesimhlanu. Kodwa kukhuluma inkosi ihuka inkosi yesibili ikhuluma ngenamhla lethu kusuka ku1935 angazi noma siyadwebela la. Kodwa ukhona osacika ukuthi uNkulunkulu phambi kwethu ngabe uNkulunkulu noma kunjani. Okufanele sikukhulekele bantu abasha ukufa sifele ngaphansi kwaloNkulunkulu ophambi kwethu. Umuso omkhulu
asikufakaze ezingeni lethu siyincengele ukuthi Nkosi nasebukhehleni bethu ulimi lungashintshi. Njengoba kuyigema lethu lokuthi siguqe phambi kwakho mdali wabantu, akunasifihlakaleli ukuthi umsa wakho uhlezi phakathi. Uke wathi baba kwela lithi ophongolo lapha ethempelini emoyeni, ngoJuni ulindiwe inkumbi zabantu ezinye zalala ngayizolo kumsombuluko kuyisonto zathi sizobona ushebe. Wathi masekuse ekseni abantu engakaze ngibabona bangakayana. Wathi masekukhambizwe lokuthi baba ayi sesiyodibana eLinda. Konke kade kukhona kusiwe eLinda. Kanti masisuke ecrossing ebhekona ngoma siye ethempelini. Umthandazo wami uthi ngabe lamabhanki amnyama angakwazi Nkosi. Siyowatshela kanjani? Kodwa kwaba liphumanga babe laliphuma kuwe lithi konke bekuhleliwe kodikani weLinda kwagiya abantu abangakholwa baphenduka phambi kwabantu bagincika bajabula into ongakazi uyibone. Nithi mina bazodumala adwebela ukuthi silandele uNkulunkulu kwabantu. Wabuya Nkosi ngomhla ka-20 November la wafike khona washaya isampuli. Udumo Nkosi yamakhosi lukufanele. Into ezinhle ayibekwe ezingeni lethu singathi sibonanga ziyosigweba. Nana noma sesicabangani kodwa ziyosho ukuthi phambi kwenu anibonanga yini ngoba okhokho nokhokhokazi beni basendulo bahamba benza ngondaba uNkulunkulu exoxwe ngilizwi kuthiwa ngivele kuqala. Babengabukani naye bekhawulane naye kodwa inkolo baba nayo bathi bahambe emhlabeni. Abakithi basebebuya bathi senihamba naye emhlabeni kwaZulu uNkulunkulu egameni lethu phumani kokanani ekhaya nihambe nosikhonzele kuphakamile. Thina sihambile singamboni asiyilahlanga ukuthi konke. Ngesikhathi seNkosi yamakhosi ungalo zinde ayilingananga nabasemhlabeni esibuye esikhumbuzweni sakhe kwake kwafika amadoda lapha ebuhleni bamaNazaretha ehamba nomndeni wawo enosizi khuluma ngokuvuma isono abantu abasha ukuthi isono uma ungasivumi siba iqala ukusivuma ukuthethwa kwecala lakho. Ngesikhathi usiziba iyangena inkantolo empilweni yakho ubathe uyalungisa kungalungi kanti icala uliyekile wangalithetha zasi izimo zomhlaba zikuthethele icala lilonzibili. Lezinsizwa zafika enkosini yamakhosi inyanga yezulu zathi baba njengoba silapha siyakhala usibanibani la emphakathini usihambile emhlabeni nenkosi yamakhosi inyanga yezulu yayimazi. Yathi Nkosi usibanibani akasekho. Bathi baba wathi awukabuhlungu lokho ubulawa yini usibanibani. Bathi Nkosi silapha silethele lo sisi. Lesiye enkonzweni inkosi yamakhosi inyanga yezulu esifika ingene epulpiti ixoxe bandla ithi ngidumele eManazaretha usibanibani kuthiwa akasekho emhlabeni kanti kwenze njani emhlabeni kanti ombulele ulapha ngaphakathi ethempelini. Lesithuna lensizwa kuyona yenesandla ekuhambeni kwalo muntu ikhuluma inkosi khala kodwa khona la ngithanda khona le ndoda yathi mina lelizwa ukuthi hawu inkosi siyazi ukuthi usibanibani akasekho yini nje ngimlalela engimbulela kwathi makuphuma inkonzo sekuntambama yasiyicwecwa yafike enkosini yamakhosi uNkulunkulu yathi baba ngizwile ukhala Nkosi yami inosi izovuma isono. Lo muntu baba ngathi ukhuluma ngayo ukuthi akasekho baba ubulawe yimi ngicindezelwe ngikuthi nokuthi ngase ngimbulala Nkosi yamakhosi baba ngizocela itethelelo Nkosi kodwa kubo bonke bungazibulala lensizwa wathi kodwa ndoda ngoba uzovuma isono uzocinga ukuthi uyasivuma leso umbulaleli usibanibani. Yathi baba ngiyaphaphata ngicela itethelelo. Yathi lapha ebuhleni njengoba sizosuka la uzosuka la kuqala khona amasango lapha ebuhleni ekuqaleni kwalo bese umemeza abantu bangakini abangani bakho abasosonta nabo bekuzwe uthi yimi engibulale usibanibani. Wathi uzoqala kule khona kuqala khona ithempeli uzoyivale lokhu umemeza mabe isiquka abantu babhidle ulokhu umemezile uthi yimi engibulale usibanibani. Bathi masuqedile ivalile bese ubuya kimi. Angithi ufuna itethelelo khuluma ngesono insizwa. Yenza njalo lensizwa yathi ngisho ngahlekwa ngithunywe uNkulunkulu ngisho ngabulawa lesono ngifuna singidedele. Kunezinto abantu abasha sihleli nazo esithi abantu bazothi njengoba sifika abantu zibhekene nathi zisilindile. Yaqala le ndoda yadraya ebuhleni usibanibani njengoba engekho emhlabeni ukhalwa yimi ngimbulele. Usibanibani njengoba engekho emhlabeni ukhalwa yimi ngimbulele. Bambuka abantu naye wathi kodwa inkosi ithe angabi namahloni sengikhathele isono ngiyasivuma. Le ndoda yaye
ayenze masithe futhi ayeke manje nangelonto ilanga emhlabeni. Yamemeza uluvali isango yathi mayiqede sibele enkosini yamakhosi yathi baba sengiqedile. Wathi ngiyabonga ndoda sizodibana esabathini. Yangena inkosi yesabatha esingena inkosi yamakhosi inyanga yezulu yathi nyaphila amaNazaretha bathi hambe. Yathi nimzwile umuntu ongadethi uye kulele usibanibani ekutshala lapha emzini kaNkulunkulu. Babukana abantu wathi hayi umuntu simbonile abanye bathi uzaphuma phakathi kwethu kodwa sizwanga ukuthi yathi inkosi yamakhosi ngiyakubongela ndoda engumbulali bawungazi wena ukuthi ngithi vuma lesisono ngifuna ukucinga ukuthi uqondile nokuvunywa kwesono leso nto labantu ngithanda ngibona uyidela ngase ngibaphucukuzwa ngakuthatha bahlala nabo ukhuluma njengoba uthi bayahlala abazonga lutho njengoba ngiguqile manazaretha ngithi ngizonga lutho bathi sizonga lutho wathi lo mfana ubengazi ukuthi uvuma nje abamuzwa ube besondile ethi uzoba yini laba bantu agile imkhuba kubo nasebandleni ungakhi umntana onyazi okugqodlile wathi ngiphucile ukuzwa ngoba bekhuluma indaba yakhe angathi umuntu uvuma isono kanti uyasiplasha akasiqedi wathi ndoda uthethelele namhlanje ngiyakubuyisela ukuzwa kini maNazaretha kodwa ngicela niqonde ukuthi abanye ngeke ngisababuyisela unomphelo ngeke besezwa lutho ngoba babekebezwa balibheka siphezulu leli bantu ngithi ukhulume ngathi bakuphendule bakubhekisele ngeke ngisabanika ukuzwa bayohlala bephendulela ngithi ngithe bathuthe ubaba ngithi ngithe bathuthe ubaba kodwa ngibathandile bazo niyangizwa nje manje kodwa uhambe sengivale ukuxuba bantu abasha siqaphele ukuxuba izwi likhulunywe ekseni siqaphele ushembe uNkulunkulu lophambi kwethu akasimethembeni lo shembe siphambi kwakhe uyaqalwa lo shembe siphambi kwakhe kuyafungwa naye bawuthi ngaye mana ngaye kunabantu abadalelwe mabequba kuphumelele kubo wayiqimba ukuthi yini evuma kuwe ngoba uzokwenza into yabantu kanti kuwa wabelwana lokho kwake kwasuka indoda igwile imkhuba maNazaretha sengiphetha yadlwengula ingane yayisibanjwa wathi uyikala lizongena wathi walibi leligane yesicabanga le ndoda ukuthi uzokwenza njani yasibona ukuthi hayi ngoba ingasemhlabeni ithemba la uvele yiba abantu bomhlaba yasiqonda inyangeni enkulu yathi ngizotshela baba ngizimkhuba lapha adlwengulunga ingane sengibanjiwe manje ngiya esigwebeni esilikhulu ngicela ukuwina leligane yabuza inyanga unawo 35,000 wathi ngawushaya phansi mangizokudonsa leminyaka wathi nakho-ke ukusiza ke sikuphakamisa isigubhu yathi thatha lesigubhu yanene enkantolo yasho le ndoda yathi phuza lesigubhu uzothi uma usiphuza sizoshophelisa lokho kufanele ngabe wadlwengula ngakho ngeke kube khona uzothi uma uqeda uma ufika enkantolo uyibuze manje ukuthi makuthiwa wadlwengula ngani obuyisidalwa wena uzothi uma uyophenywa fikakane ngekho lutho ama ubuya enkantolo uzothi usukhululekile bese ubuya ephakamisa isigubhu yathi bese uphuza nasi phinde kubuyele endodeni yakho kodwa shaya imali yampha yathi indoda kulungile baba mangizibona yayithatha yaphuza indoda yaphuza ithenge isaphuza yezwa kudonseke ukuthi konke ishophelayo konke sithelayo manje esithi nyanga ngibone indoda yazi yathi ngesandla yathi akhuza ngifuna ibonakale ngisho ukuze umbuzo wonke manje inkosi mawuthi ngenza ukuthi kusenkantolo wenzeni ngoba ngidaba yangena ikale enkantolo yathi mayithi manje uyakwenza ndoda ugile imkhuba nje yathi inkosi enkantolo icela ukubuza laba bathi ngenza umkhubo nje ukungihlekani ngoba ngiyisidalo mina okungazana angikho lokho ucabanga ukuthi kwenziwa ngapha ukudlwengula yaphila manje yabala iminyaka ihleze ehlelweni sokumanje yathi angaze ukuza umbuzo uthi indoda wathi baba kuthiwa ngidlwengule enhloboni ngoba ngingalutho mina yabiza abaseduze yathi ngenani etoilete bangena babeyibuka yazi yacela iPA yayo yathi awuyofakaza enyesilisa yafike yabuka yathi baba kuflat njengoba kuflat akho lutho wayengenza ngani yesibuka bamanga yathi nimsuka ngalo ukuthi ngiyamhleka thimani lapha njalo umuntu esidalo sikaNkulunkulu yona igrant eyithola ifoster akahambe lo muntu ohlele impesheni hayi lokhu lithi ugile kuyamekila ngalokho thimani lapha basebenzi sesihambe noma ngethemba lomhlaba maNazaretha lithi themba inkosi yethu ngaphezulu ayilahlali yafunga yasibuyele ekhaya iphume eToli ndoda yaphuma eToli ndoda yahlala yaqhiyama yathi hayi cha lenyanga lena hayi zizokwenzela nakithi zalithwasisa izulu libalele kodwa ayiphumelelanga zinawo lamandla abantwana kwenyazi khona kodwa bafanele abantwana benkosi
khona abanikazi bazo khona abanikazi bazo basesiphambi konyazi bezulu khona unqume esibithi ihlala nendoda esithi ake ngibuyele ke manje nami sengiphumule kahle fanele kuqhubeke ukuqhubeka nomsebenzi engangidalele wona ngilethe emhlabeni akubuyele enyangeni ngiyothatha lesigubhu esinye manje sengifuna kubuyele manje yaphuma indoda imvama ke manje wenyangeni indoda ihamba ngayodwa mayingahamba ngebusuku ngoba ikwenza kuyimfihlo yathi mayixoxoma akekho la ekhaya waziyo ukuthi inyanga yana ekhaya ikhulume nobani ukuthini yathi mayehlele esangweni indoda izolanda ubunjalo bayo ngalesi sigubhu yathi mayize esangweni ifike indishi inamanzi mayithi yasondela ingqanga zakhona eziluma yayilumi zishone phansi impahla zilele phansi yathi mayithi yaqina ufuba kusiba kodwa uhambile ushone ngolwesibili yakhala isipilo somuntu wesifazane kwamanga lendoda kodwa kwenze njani bimkhonze kakhulu namhlanje akukho Baba osemakhosi dalo ezulu nomhlaba uNkulunkulu othi mayeseshinto yenzeke sembula nkulu kuvela ukukhanya ngiyakhuleka sihlale nesikhulu sasesizweni amen lo uguqile phambi kwesihlalo sobukhosi uJabulane ingwaka Khumalo isibongo ezweni lasenhla Nkosi emnambithi ngaphansi komzwe Nkosi umzomusha kumfundisi umpele amen ngokuhlala ke ngilapha eNanda ngaphansi komzwa kaBhekuzulu kayibonge Nkosi ngenye imini bantwana basezulwini phakathi komzwa ingcwele wasebuhleni
esike sizwa abantu abadala ababesixoxela bathi inkosi yesithathu yake yakhuluma ngalo amuzi ngakabi khona, yathi kunomzo lengayi, yathi uyalenga ngamaketana. Wabe usufika lo muzi phakathi komzi oyingcwele, ya inyanga yezulu yayisibeka umyalelo, yathi lo muzi umane uphathe kahle, yathi ingilozi nyokuyibona ngamehlo. Kufika intombi yentethelelo phambi kwesihlalo esikhulu sasebuzulwini, izobika usizi lwayo, baba nginosizi. Inkosazane kwaba seqhamuka insizwa, yabe siyangicela lensizwa, yathi iyacela ngiwayelekelele uyovusa umuzi kayise. Uthi ngabe sengivuma Nkosi engcwele, uthi wathi umlisa mase phakathi nokumlobolo wayesemhlabela ucingo, wathi cha ntombi yakasibanibani ake sihlangane khona sizothi ukwazana kangcono. Uthi inkosi ngabe sengiya khona, uthi okwenzeka khona ngazi, kodwa waqonda ukuthi nje uNtombi kabusekho. Uthi emva kuba sibonene ngase ngithi ngiyamfonela kakusasa, uthi angiphindanga ngamthole engcingweni ukuze kube namhlanje. Uthi kwaphinda kwafika esibili, yathi cha ngiyafisa ukuba ngohlambululo ungilekelele ngiyovusa umuzi kababa. Uthi ngabe sengivuma, uthi naye itheme isiphakathi ayisingihlabela ucingo. Yathi intombi asasibanibane ngiyacela basihlangane khona sizothi ukwazana kangcono. Uthi ngoba ngathi sengike ngagileka ke ngiphendukele ngakumkhokheli. Uthi wathi umkhokheli ayikho into ezoyenziwa nganyamshona khona ngoba uyalobola. Uthi ngabe sengiya, uthi nayo lo nsizwa ngayigcina ngayo lo langa ngiphindanga ngayithola ngisho ezingcingweni. Uthi inkosi sengidlalwa abantu, uthi manje mangibala wesine sevumelani kuthiwa sasesiqhiyama abantwana basezulwini, isilwane sona leso siphakathi wethu abantwana basezulwini, kuthiwa sabe sesiqhiyama sathi uyafuna yini mntanami ngikwazisa ukuthi kungani ube namashoma ngaka na? Uthi wathi yebo baba ngiyafisa. Uthi wathi uyakhumbula wena ngenye imini usebagcikeni nasemhleni ukuthi wafikela ucingo lathi woza uphutha umuze kababa mkhulu. Ngikhuluma ngalo baba mkhulu oyistop sokungcola einganeni zamaNazaretha. Lo baba mkhulu engiye ngibona uShembe ngisho ngathi uphuthuma kanjani, kodwa mayeke wafika kuwo ufika zothe mase yadlula. Yiwo lo baba mkhulu esuphendula umfula. La khona sibona intombi sihlangana khona nazo. Lo baba mkhulu athi uShembe mehla nemkhosi yasezulwini abesafika kuwe hamba ngenyawo amabheke ngakuwo. Imliba phinda jikele ngale ngakuwa phinda ame futhi. Wona lo baba mkhulu thina abangane zamaNazaretha esiweyayo kangaka. Uthi nabe senithathana niye edodweni thizeni. Uthi uyakhumbula yini mntanami? Uthi cha baba ngikhumbula. Wathi mana ngizokukhumbuza. Uthi nabe senithathana, uthi nagudla amadodo lawa ngezansi nabheka lezansi, uthi wathi baba iyabuya ingqondo. Uthi yini nafike nayenze edodweni? Kwasekusinda akekho wayengayixoxa ukuthi kwenzakalana edodweni. Uthi yena nikwenza niyakhumbula yini ukuthi kwabe sekukhala insimbi yezingane yasekuseni? Uthi yebo baba ngiyakhumbula. Uthi uthi lapha ekhaya uma kukhala insimbi yezingane yasekuseni, uthi sikikhipha ingilozi ebade iphoyisa ubusuku bonke. Uthi khipha esezophoyisa iminyonke. Uthi lezi ingilozi mayikhishwe ekseni zikhishwa nomyalelo ukuthi hambani kuyona yonke imizi yamaNazaretha nifike nibabusise ngenizobafica nima bekwenza. Ubaba nifica behleli ngeindaba zabantu nifike nibabusise ngakho. Uthi uma nibafica bengalele emsemzini kaShembe, uthi nifike nibabusise ngawo. Uthi inkinga ke ngani yami, inkinga yalesi sibusiso uthi siphindwa ngasikhombisa. Kwabe sekufika inyembezi wathi angazi mntanami uthi ngithini, kodwa inkinga yalesi sibusiso siphindwa ngasikhombisa. Ngithi anginikhumbuze wentombi nezinsizwa zakuleli bandla ukuthi nakhona lapha ekhaya ikhona lensimbi. Engathi besingaqaphela abantwana basezulwini ukuthi uma ikhala izosifica sikusiphi isimo.
sengihlala phansi kuthiwa yake yakhuluma inkosi yesibili ulapho uMasikotha nabalothali abahangula ikhuluma einsizweni ezazi ikhona ngaleso sikhathi ithi bafana bami ngiyadabuka ngoba ngibekile amadimoni eduze kwenu ithi ngifuna ukubona ukuthi lo July uyophela ninjani. Asiqaphele ukuba abaNazaretha njengoba sikhona phakathi komuzi uShembe kabhejile ukuthi njengoba sengiwuvulile lo mhlangano athi uShembe ngihloba kuwo kathathu ukuthi akashongo yini ukuthi ngibekile amadimoni eduze kwenu ngifuna ukubona ukuthi lo mhlangano uyophela ninjani. Baba Nkosi yamakhosi sengihlala phansi ngiyacela Shembe oyingcwele uba ungikhumbule ukhumbule Nkosi yamakhosi intombi yakangido kuyiyona ngibhekile impela Shembe makuthiwa umesulweni yembizi umondlo weintandane ngikubonile ngomfakazi ngicela Nkosi uba ungikhulisele yona ngoba ike yasuka ukugula Shembe oyingcwele besingasathembi kodwa ngoba wehluleke Shembe oyingcwele nakho isikhona isindile ukhumbule Shembe oyingcwele insizwa engiyilamayo umelusi wakaKhumalo Shembe oyingcwele ucela umsebenzi ngalowo mazwi ngicela ukwehlela ngezansi inkosi ibusene kuzwile. Lo okhulumayo umshumayeli umthembu evela bahleka umfundisi uDube mayibonge inkosi. Ngiyabonga insizwa zezulu ukuba ningihloniphe ningiphe ithuba lokuba ngisukume ngiphakame ngibabaze umsebenzi omkhulu uBhombela owawenza evela bahleka mayibonge inkosi. Kuthiwa ngelinye ilanga bagcwele zake zafika insizwa zaDubela ekhaya ilethe ukukhuluma kwakunesifo esasikhona kwaDube kuthiwa bangcwele inkosi yayihleli phansi kwesihlahla kuthiwa bathi uma beqhamuka uma bebeka umfundisi le ndaba kuthiwa yathi inkosi uBhombela isitimela samaMpondo sengizwile ngizofika ngelanga elithile ekhaya mayibonge inkosi. Bathi uma bexoxa le ndaba yathi uma efika uBhombela isitimela samaMpondo kuthiwa wayefika ehamba nomfundisi owayehamba naye namakhosazana amathathu kuthiwa bangcwele wafika ngomanzi amnyama kunoqwayinduku ngaphambi kuba ungena umanzi amnyama isigodi esiphethe uyena umfundisi kuthiwa bangcwele babeshaya ingoma ethi waqala izitha waqala ukuphakama bangcwele amen. Kuthiwa bangcwele nangempela bathi uma befika efela bahleka ababeze ngakho lokhu kufa okwakukhona okwakunjengochoko kuthiwa wakhuleka uBhombela wasethi ukufa kuzophela mayibonge inkosi. Bangcwele umusa engikhuluma ngawo wasefela bahleka uloso sihlabeleleni sesi100 osesihlabeleleni 177 ethi lapho subabiza abantu osesihlabeleleni 221 osihlabeleleni 22 222 mayibonge inkosi. Amen. Bangcwele kuthiwa ngone usuku inkosi isethembeni zayo kwakulwesine ufika umama weNdiya okwakuthiwa uNoyinkobe ithi inkosi bangcwele ngiyawuvala umhlangano kunesigijimi esefela bahleke. Kuthiwa ngempela bangcwele inkosi yafika efela bahleke yambuza lo mama weNdiya okuthiwa uNoyinkobe kuthiwa yathi inkosi nguphela ukudla base bemphekela inkobe wadla inkobe umama uNoyinkobe weNdiya owadla inkobe evela bahleka lelo gama wathola lapho bangcwele amen. Yabe siyambusisa inkosi yamnika ingane zabantwana ezabantathu eyokuqala kwakuthiwa uLwandle uthi ngonye usuku ngisekhaya lihle bangcwele ngoba ilapha ebesithi maseThekwini sikhonze khona uthithi indaba
abantu oyinkobe ngayilalela le ndaba eqhamuke vela bahleke ngathi nakho lapho engiqhamuka khona. Kolunye usuku bangcwele kuthiwa insizwa nentombi zake zahlala phansi kwetshe la uBhombele wayehlala khona umebuka imgidi umehlele buka abantu bakhe kuthiwa ngolunye usuku inkosi yezwa ngeswi ukuthi liyakhuluma itshefe labahleka lithi mina sengingcolile. Bangcwele abahle enkosini insizwe esidalakho ubaba umkhulu wamqamba igama wathi uhlezi nempi. Uthi ngolunye usuku ubaba esibizile sise Durban Station la wayehlala khona ehlala ngase ethembelihle kwaMashu. Uma sifika hlala lapha uthi batabami uma nginibona liba ngaka ngiswa ngikhumbula abafowethu uthi ukuba abafowethu bakubona lo umNazaretha ubuhle ngabe abadlulanga emhlabeni. Ubaba bangcwele wayekhanda uNazaretha uthi ngolunye usuku baba ngimfica esitimeleni eshumayela esitimeleni uma sesibona sesisekodwa esitimeleni uthi bafana bami wozani lapha uthi niyayibona lento engiyenzakho ngithi siyayibona baba uthi nize ningayiyeki lento. Wayekhanda bangcwele ubaba uNazaretha ngoba ngiyakhumbula ngosuku ekufaka phakathi nekhaya ephethe imbuzi sibancane ekhuluma yonke into khuluma nje nemfimbo kababa ethanda uNazaretha mayinkonkulu. Ngolunye usuku bangcwele sengizohlala phansi insizwa uthi ubaba umezwe lapha kwinyanga yesiZulu la ekhaya uthi yafika yambambathe emahlombe ithi mfana wami ufunani wena. Uthi ubaba wakhohlwa konke owayezokwenza lapha owayezokubika ngoba kwakukhona inkinga wayezoyibika emsebenzini la wayesebenza khona eAlsa. Ithi inkosi yamakhosi ufunani wena lapha kuwe ngoba ngikubona wena okhalweni lakho uneyifundiswa wena ngikubona lapha unabashumayeli lapha unabagcotshwa yini oyifunakho. Hey bangcwele ngiyayithi kumnandi kuba iNazaretha mayibonkosi. Uthi umama sezohamba emhlabeni umama sesibizile sonke esezohamba emhlabeni ngaphambi kokuba umama ehambe emhlabeni uthi umfowethu emfica umama elele ngohlangothi elimama elele kabi uyakhuluma umama uthi ngoluyambiza kodwa unyazi lwezulu lithi wena ungahambi. Uthi ngoluyambiza kodwa manje iluthi unyazi lwezulu ungahambi mina ngizakudinga ngizafuna ukusebenza ngabo. Wasibiza bangcwele umama ekhuluma nathi esesibhedlela sonke esiyala ngokuNazaretha ngakhumbula ubaba esiyala ngokuNazaretha ngiyengizwe ngijabula uma ngibona insizwa zakwethu zithe shi ekuNazaretheni. Ngoba bangcwele lokhu kuNazaretha kwangena kwatshaleke ekhaya. Uthi umkhulu wethu bafana bami ubaba wenu njoba nina ningamaNazaretha thina sazi ukuthi asingena ngani eNazaretheni ngoba thina siyasazi isiziba sikaShembe la uShembe khona owayibhabhatisa khona mayibonkosi. Amen. Insizwa zezulu ukuthi ninginike ithuba lihloniphe. Ngiyacela ukuthi sengathi inkosi enkulu esehlalweni ngakhumbula umndeni wakithi la sisuka khona asenabazali bangcwele sizintandane kuye ukuthi noma ubani uyonile Intandane nje ukuthi lebale kakhulu ukuthi isenkolweni akayembenge sifisa ukuthi sengathi nomusa senzele bahleke bangcwele ngothintayo sengathi ungakhula insizwa zinamathele khona zingaqheli ngoba bangcwele kunomlando omuhle kaNkulunkulu onothi Nkosi kusebenzisa vela bahleke. Ngiyayikhetha inkosi enhle yamaNazaretha unyazame. Amen. Umntwana wamkhonazi umzima sempuza ayibonga inkosi. Amen. Kwakusesipholi iManazaretha ingcwele Thixo uThixo. uNkulunkulu okulunga. Baba ngiyazwe izulu. Sangena sizinsizwa sizokwenza leyo ndaba leyo wasibelela yona ngisabela yona. Sathi inkosi yokulunga sisesipholi wase ukhuluma uthi batabami njengoba nilapha niyamazi uNkulunkulu lomuzi thina sathi angisiyezwa angisilalela uthi sasikhona ukuphamela okudala uthi kwakuhlezi inkosi ulanga phuma sigodi abalothana uthi kwakuhlezi nje kunikelwa kwase banikela abantu kwasekuhlala uthi kwathi ngatheki kwase kubonela umntwana
eqhamuka ephethe ingane nayo umntwana weza kwathiwa suka enkosini ayibagcina afika wasebuza kuthiwa ngubani waseyasho u-anti uthi wayiphethe ubaba umNazaretha uthi wafika wambeka phansi wathi hawu kanti lo muntu wathi mbekeni phansi uthi kwathi ngetheni kwase kuqhamuka inkomo uthi inkomo yaqhamuka yathi ifika imhaqa lo mntwana lona ithi yafika imhaqa lo mntwana uthi yamhaqa ngolimi ithi inkosi kwabonela inkosi yamaZulu ivuka yayisithi lo uyise webantu ulunyazo wezulu lihaqa ulimi bayibonga inkosi Nkosi Thixo wakukhona ekuphakameni wasisikhathi kanamba 2 thoyahlala inkosi yamaNazaretha ibuka le yathi batabami yathi udriver wawudlangisa wathi dlangisa ngiphekezele sambe siyebheka Mesiya yaphuma inkosi ngo-12 yahamba emahlathini yadlula yafica amaphoyisa elindile wayesithi dlangisa namaphoyisa nkosi yamaNazaretha azosivimba uthi inkosi yama phakathi kwesihlahla yayithi mana-ke mntanami yayisibeka isandla kanjena yayisibeka isandla nje baba wenzani hayi ngibalisa ngemvula yokuthoma uthi bathi befika amaphoyisa ayiphethe ibhamu thoka amaphoyisa ayikaze babone bahamba bafika kumama kwakamemela wafika yafika inkosi yamaNazaretha yathi baba sengifikile yathi ngizwile ezulwini kuthiwa kuyakhala lapha ukhala umntwana awubani umntwana inkosi yamaNazaretha uthingo lwamakhosazana yasimbamba yasimnika amakhekhe yasifikishiya amakhekhe yasimbamba yambhekisa lena yambamba amahlombe yathi fishane yena kodwa ibanjwe phansi bekunjani maNazaretha ibithi inkosi yamaNazaretha ithi ngidla mina nomuntu ongangifuni ithi ngisabathe ngibheka lena ubani nobani thi ngiyamgcoba ngibheka lena ngiyamgcoba bephethe ibani kunjani namhlanje kunjani namuhla ithi inkosi yamaNazaretha ngolinye usuku ithi batabami sekufika abantu ababili lapha wafika unkosikazi wathi ngicela abantwana yathi inkosi abantwana bangabikho ngoba kuyenzeka ungabelwa lutho wathi ngicela abantwana yathi inkosi abantwana yayisi ibuya ikhumbula inkosi yamaZulu omhlaba kuba yehle ezulwini yehlele thina bona indini ngiyangidideka iNazaretha uma ngamazi ushembe uthuba ngoba muyiNazaretha funa noma ifike izinto uthi yini engahlwaza nothando kaShembe ukuzingelwa ukuboshwa indlala noma ngabe yikuphi uNkulunkulu onguShembe kuyenzeka kuvivinye noma ekulini ngezinto kodwa wena fanele uhlale ethembeni alunguShembe ubuze ukuthi inkosi yini engahlwaza nothando lakho ngoba ngolinye usuku phakathi komuzi wasekhaya insizwa engukhokho wami yasuka phakathi kwasemandlazini yahamba yabheka ephakameni abantwana ingabatholi yasifika phakathi komuzi wasephakameni yasifika ugagane lalifica lihlezi ugagane yaselithi inkosi baba insizwa ngithiyane yayithi mntanami wena
ithi uthi umkhokho uthi ngacela Nkosi ngathi Nkosi ngizwile ukuthi ufikile njengoba ubona Nkosi abantwana anginabo ithi Nkosi sephakameni ubhombe ethema samampondo yabamba isandla yathi mntanami nabo abantwana bakho yababala ngegama yathi oqala uphila ngizwe yathi owesibili umbongeni yathi owesithathu umdumiseni bazalwa nje benjalo wathi labantwana sebezele sekwesikhathi enkosi yesibili bathi Nkosi mkhulu bebona ilangaphuma sikothe bathi mkhulu thina ekhaya sinayo intombazana uthi yabuka ingungumahlombe yathi hawu ubani baba wenu kwathi umthiyane hawu umthiyane lutho uyimina lokhatha mina bathi baba uthi yathi ngizombuza yathi mthiyane awusho ngani ukuthi ingane zamantombazana awunazo yathi Nkosi ngiyayithola ziyachitheka uthi Nkosi kulungileke thina sizokunika ezulwini ingane yethu uthembisile igama layo ukhona namhlanje uyaphila ugogo wami loyo Nkosi okulunga ngiyabonga Nkosi mhlambe lokho bekubaleka kakhulu Nkosi ngisho Nkosi ukuthi akawufani nabanye abantu ngifikile kuwena Nkosi eGibesila ngonyaka odlule Nkosi ngawubika Nkosi umshado angisekela Nkosi yamazulu omhlaba ngabeka nonke Nkosi usizi lolu ngiphethe Nkosi wazwa mamatheka Nkosi wathi Nkosi ngacela Nkosi acela ube khona ngempela Nkosi umshado Nkosi waba indume ezulu Nkosi waba mkhulu ngaphansi zonke ngoba usho wena ukuthi uzoba khona Nkosi uthe kunjalo Nkosi uthi umfundisi othize edidekile unkosikazi waka-Israyeli uthi ngididekile ngazi ukuthi lapha kumina kunjani nami umakoti Nkosi ufikile phakathi komuzi wasekhaya wadideka kwavuka lokusizi savuka zonke izinto ngase ngiyakuwe ebuhleni uma ngifika kuwe ebuhleni Nkosi wabamba Nkosi intambo wathumela ingane Nkosi wabamba intambo yokuqala waphinda wabamba intambo yesibili wasukhipha isibusiso uthi ingane sikhipha isibusiso wasibuya yasibuya ingane yathi uthi ubaba ngibuza ukuthi sikhipha isibusiso wathi ubaba uthi angibuza ukuthi umntwana okulipha ithempeli ngoba Nkosi wasufuna ibhakhodi wasufuna Nkosi lapha Nkosi ozothi uma ubeka khona isibusiso sihlale khona zikhona Nkosi yamazulu omhlaba njengoba intambo wayibopha zambili wayibamba zambili bakhona abantwana Nkosi ababili babafana amen ithi shembe uNkulunkulu oyingcwele ikonele bona Nkosi okulunga bheke nami Nkosi chitha Nkosi izinto Nkosi ezimbi Nkosi ezizingelayo akukho Nkosi lapho ohluleka khona Nkosi awuhlulwe lutho Nkosi akwazi wahluleka lutho akukho Nkosi okwahlula Nkosi empilweni yami Nkosi kwathi insilo seyiphethe ibhamu Nkosi sezithi ifuna indawo yasekhaya wasufika wena ebusuku wasufika Nkosi wasungibuza wathi phawu yasekhaya kathi Nkosi angisali nawe namhlanje umhlabathi wasekhaya ubuye kuthina wona ke just pray nawazi nevele engakanani ubuyile kuthina ngiyaorder nje banazana amen shema ukulunga Nkosi usisizulayo isikhulu kahle ingoma amashumi amabili izwe bakithi
Khululo eziboshwa Simayedwa oguqile phambi kwakho Nkosi uthame emandeni ethempelini ekuphileni ngokwamastoko noma ngokuzama impilo ngisegoli embukweni ithempeli. Khululo eziboshwa sibonga umusa, sibonga uthando futhi osithanda ngalo. Noma Nkosi sinezono, vele ke Nkosi zikithi ngoba zashiywa obaba bethu kithi. Khululo eziboshwa ngelonye usuku kwakukhona umuzi. Lo muzi Nkosi ayikho into ababengenayo phakathi kwabo. Babe ngaswele lutho. Yonke into abayifuna bayithola. Ngaso sonke isikhathi abafuna ngaso. Usizi kuphela Nkosi yamakhosi ababenalo lalulunye. Babenganabo abantwana. Isikhathi eside. Kwaze kwagcina kwavela umgawo ukuthi kukhona lezi ingane ekuthiwa ziya adopt. Bahamba bawayifuna lengane. Babhalisa amaphepha khona baqeda. Bathe bephakathi nawo base bebayalela laba bantu abazobanika lengane. Bathi lengane kufuna nazi ukuthi inokufa okuthile okukuyo. Lengane njengoba inokufa okuthile kuyo, ngesikhathi esithile iyajova, ngesikhathi esithile idla iphilisi. Kufuna ke nina niqiniseke lokho ukuthi ngalezi izikhathi ezibekiwe niqiniseke ukuthi ngempela makufanele ajove uyajova, makufanele athole iphilisi uthola iphilisi. Bakubona kulula. Babothi ngeke bakhohlwe lezi zinto. Ngoba babehluphekile. Bayithatha lengane yahlala ekhaya. Kwahamba isikhathi. Kwaya kwase kubonakala ukuthi impuphu masiyithengela ekhaya ayisayiqedi nyaka. Ngoba sekukhona umuntu odla yena uyadla futhi lo muntu hayi kancane. Abasithenga irice sekuthi make yophela isonto lesibili so selicaca ukuthi nalo liyophela. Kanti kade lihlala kuphela. Base behlala becabanga ukuthi no. Okay sesigcinile ikhathi anikezwe ngazo amaphilisi najova ngazo. Kodwa manje ke ngokudla kuyaphela. Sizokwenza njani? Wayesethe omunye hayi asinciphise ikhathi adla ngaso nangekhathi ajova ngaso nangesikhathi athola ngazo amaphilisi. Lezi ukudla kuzocishe kube ngcono. Base bayakwenza lokho. Kwahamba isikhathi yayisiyagula lengane. Ngoba umjovo ayisawutholi isikhathi. Namaphilisi futhi ayisawathi isikhathi. Kwaya babothi sigula kakhulu bayithatha bayiphindisela lapho ababekade beyi-adopte khona bathi sesiyehluleka ilengane ngoba iyagula kakhulu. Umbuzo wafika wabuzwa kwathiwa konje ngesikhathi nimthatha lo mntwana lapha sathini kinina basebesho nakwenza yini hayi sakwenza kodwa sabona sekwenzeka ukuthi asishintshe ikhathi asisenza nje. Niyabona ke into egulisa lengane ukuthi nina nashintsha. Nkosi yamakhosi sesabi ingane waseboleka zona mzukwane sibhabhadiso. Njoba sikhona Nkosi ngisuke noma ngingenamali ngabonta nginayo kodwa ngiyahamba ngeJudiya. Bengihlushwa into eyodwa Nkosi yamakhosi. Ingane shembu wangiboleka yona. Ngoba izofuna umjovo wayo lapha phambi kwakho. Uma Nkosi ngizoyincisha lo mjovo ngizogcina nami nginciphe ebusweni bakho. Sizojova Nkosi yamakhosi. Sizodla lelo philisi Nkosi elikuwe esandleni sakho ukuthi musulikhipha Nkosi silithole so ukuze uthando lwethu oluthanda wena Nkosi lungapheli. Ebese Nkosi olukuwe ke lungaphezulu kokuthanda thina ngoba thina oluhlabe lifishane kodwa ngiyazi Nkosi tholo lwakho lukhulu. Ngoba usithanda Nkosi noma sinje.
sifukameleke Nkosi yamakhosi bese kuthi Nkosi abantwana siphe bona shebo bangamuki kithi bangagcina Inkosi sebeza kuwe sebezovalelisa ngoba Nkosi manje sesukile kimi sezovalisa kuwe ngizobonakala sengathi izinto engafanele phakathi kwalomusa ngizobona la ngingasenayo umuntu ongilawulayo ngoba usumthathile wambuyisele kubi lo umbeka waseluhlumezile mina nje iphilise elikhulu mangase nje uNkulunkulu manje athule lapha esitalweni athi ugida awukho ngavale ngiyife ngoba lona philisi lelo ilona philisi enginalo ukuthi meke wakhalisa igubhe emva kwami ebese ngithi khonto eyenzekayo kimi ngizocela lo mjovo Nkosi yamakhosi kule Nkosi izulu nomhlaba ube ngangentaba ungasishiyi Nkosi ekudelweni ukhumbule imizi yobaba esele yodwa Nkosi engasenalutho kodwa wena Nkosi ube uNkulunkulu phezulu kwayo futhi ube isihlalo kuyo Inkosi isenikuzwini elandela mumva Inkosi enkulu yasebuhleni bakaNazaretha unyazi lesizulu. Amen. Okuqele usimangaliso kamzuza endedwe ethembeleni laseNkangazini babamshona ehlophe ukhokheli umama wakwala. uNkulunkulu wasekuphakameni iguqela lapha Nkosi ukuzokhokha noma Nkosi ukuzobonga. Ngingumntwana okhula ekhaya komame ngoba kithi kwabhubha bonke abantu kodwa into engiqaphela lapha ekukhuleni isifo sokucindezeleka uma ngilele ebusuku kwaqala ngimncane ngiphupha ngijahwa izinyoka ngaze ngafika nasesigabeni sokungena ebufaneni lenta yaze yasuka ngakhula nje ngafunda isikole lento ikhona ngaze ngaphuma nasesikoleni kwashana sigaba sokuba ngiganwe lento yazi yamuka kimi la kuguqwe khona ngangiceba lento noma phi uma ngithola ithuba ngangeze ngayikhohlwa ngoba yayingihlupha kakhulu uma lento izokwenzeka abantwana beNkosi yasebuhleni bamaNazaretha ngangivamile ukuzwa uma izokwenzeka ngokungajwayelekile ngoba babusheshe bufika ubuthongo nomzimba ukhathale nje bese ngizwa ukuthi kuzofika lo muntu ntambama kodwa uNkulunkulu wasebuhleni Thixo ngamdela umuntu nami Nkosi awuzange ungidele ngobunye ubusuku uma ngizwa lento kuba izawufika ngase ngithandaza kwesinye isikhathi uma ifike kahle lento noma ngithandaza ithi hayi nasekhaya ukhona ushembe uma ngifaka umNazaretha ifika ithi nabazali bami banawo lengubo uma ngibeke nefoto ithi nami ushembe ngiyamazi kodwa Nkosi kukhona usuku olahluka kwezinye insuku yafika lento yangena ngomnyango ngayibona lento ukuthi angikhe kulaleni kwakusathi ndelelele lobuthongo yayisingena lento ngomnyango ngathi mangithi qebu ngizama ukuhlehla ayisifika kimi yathi namhlanje lokugcina uhlezi ukhuluma ngalo shembe wakho namhlanje kokugcina ngithunyiwe kuthiwa ngizokuthatha ngayibona uNkulunkulu omhle wasezulwini uNkulunkulu wasekuphakameni ngiphume emzini wakithi endlini ngaphuma Nkosi ngesango ngilandela lento abaziye endwedwe ngazibona ngidlule eboxa ngashona phansi ngomkhukhuze imlo emzinyathi ngilandela lento
ngashona phansi ngadlula emtshebheni ngashona phansi nalento siyahamba lento yenzeka ngokusheshsha amaNazaretha uma uNkulunkulu sidlula noma siqhamukela emzini wakabheka uZulu Nkosi ngabona kuphithiza uma sengiyodlula isango lakabheka uZulu ngase ngicela kulento ukuthi hawu ngibona amaNazaretha lapha kulomuzi ngicela ukuba ngingene ngivalelise ngoba ngezwe kuvuma nasemoyeni wami ba ngiyahamba namhlanje ngangazi uNkulunkulu asekuphakameni ukuthi umuntu mayehamba zonke izinto ayithandayo ziyadlula nabantwana Nkosi ongabele bona emzini kababa ngaba bona bedlula nomakoti nomama ngabona nje konke kudlula lezi zinto usukuzithanda uma uzohamba ziyezidlule sisheshe ngiyacabanga uNkulunkulu usuke ekukhombisa ukuthi okugcina uzibona Nkosi yasebuhleni bamaNazaretha ngathi Nkosi uma ngingena esangweni lakabheka uZulu ngafica Nkosi insizwa kaHlopho ogama layo uGqosha yayihlabelela amasanga engakavalwa ngase ngizama ukuvuma ngithatha lesihlabelela kwase kuthi gquzu ngase ngiphaphame ngaphaphama uNkulunkulu impahla engangigqokile kwaphoqa ukuthi ngishintshe ngoba nombhede wawumanzi te ujuluka izobonga uNkulunkulu ngoba ukuba Nkosi kawubanga khona umuzi wakabheka uZulu abantwana Nkosi ungabe Nkosi bafana nami ubaba ongizala wahamba kunenyanga ezintathu mama engigonile izobonga uNkulunkulu ngifisa Nkosi ufihla umuzi wakithi ogama lalo kwesutheni khumbule Nkosi baba ongizala akaze ngambona namhlanje sengize ngayindodazi ngibashepusheni usizi lo uNkulunkulu engaze ngalikhohlwa Nkosi noma nganama kanjani noma ngajabula kanjani kodwa ngikhohle ukuthi ngizalwa indoda esengize ngenza ubudoda phambi kwabantu kodwa wona ngaze ngibone ngamehlo ngelinye ilanga emzini wasekuphakameni kuthiwa ke yakhuluma inkosi yesibili ulangaphuma Scott ithi maNazaretha uma umuntu engakho indlu lendlu ibe nomnyango ngapha ibe nomnyango ngapha athe phakathi umuntu bese ngqongoza umuntu ngapha omunye ngqongoze ngapha lo muntu angavula ngapi lo phakathi ayisethula amadoda ithi Nkosi bese kuthula kulomnyango ngapha ungqongoze kulomnyango ngapha lo muntu angenza njani bathi baba ngavula kulomnyango ungqongoze ngakho ithe kunjalo bantwana basekuphakameni uma niza lapha ekuphakameni nizongqongoza Nkosi siyabonga ungqongoze sicela Nkosi usibone sifihle Nkosi naseyitheni zemizwa wethu Nkosi kusebenzweni Amen. kepha wena Osija ufa Osija ufa
ebuhleni bamaNazaretha ngiyazi bezulu Nkosi alikho elinye igama singabantwana abancane bakuleli bandla esibona Nkosi likufanele ngaphambi ukuthi ubizwe ukuthi uNkulunkulu wena awuyena nje Nkosi uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu abanye uNkulunkulu umfana oguqe phambi kwehamenti yasezulwini umthokozisi wamncwabe kwelasemaqadini enhlala kahle eThempeli ayibonga Nkosi njoba silapha abantwana beNkosi sizophuza emfuleni omkhulu unyazi wezulu ngoba noma izinto zikhona emhlabeni kodwa Nkosi kona konke noma ithemba sesiphela kuthina kodwa Nkosi mawusuqhamukile nomjimba wakho Nkosi nesigqoko sakho ucothoza uzongena eThempelini liyabuya ithemba Nkosi kithi amen umfundisi uMngoma ngelinye ilanga utho wayiphethe inkonzo mabexoxa abadala emzini wasekuphakameni eyisho indaba kaShembe phakathi nendawo nenkonzo akhuluma ngeindluzela zezulu athi mayikhuluma indaba kaShembe esethi indluzela zezulu seliyayijobelela ke ubabilanga mase seqedile inkonzo umfundisi wenkonzo eseyibuyisele enkosini yaMazaretha isiyajobelela inkosi yaMazaretha ithi maNazaretha ukube kuyangami ngabe mhlawumbe niyambuza umfundisi uMngoma ukuthi yini indluzela yayisibuza iMaNazaretha niyazazi indluzela ukuthi yini yayisithodi ngichaza yayisithi indluzela yathi silwane esithanda amanzi kodwa sihlale eduze nawo uthi sihlale endaweni eyugwadule uthi kodwa mase siwafuna amanzi uthi akukho kuwe kuzivimba endleleni ukuthi sihambe siwaphuza wayesethi nje umfundisi uMngoma ethi nina manana nendluzela ezezulu usho ukuthi noma ngathiwa kunini mase nimfuna uNkulunkulu phambi kwenu uthi noma kuthiwa imali ayikho kodwa uhogela uzumfuna ubaba uzumthole la engakhona amen njoba silapha Nkosi ezinomhlaba hayi ngoba Nkosi sinemali noma sinani kodwa Nkosi sizophuza emfuleni omkhulu kuwe Nkosi ngiyakhumbula Nkosi uveza uNkulunkulu bakho lapha ekhala kithi gulisa ikwazi singizalayo kuMasilanga Nkosi wayese ekhishwe iphaphu ngo2009 wahlala ke esibhedlela bamkhipha inkosi uthi ngisifudumele uthemethu unyuka phezulu lapha ngosuku lokuqala wenkosi uthini ayisephela amandla lapha entabeni ngendlela kwagcwele ayisephela amandla bambuyisele emuva ekhaya bamthatha inhlanhla ezayithanda uShembe zathi hayi ngeke sitanyukele ebuhleni siye kumuntu akaShembe simbone egula phambi kwethu sizomthatha sizombeka eklinika alithole usizo mayifika lapha ekliniki esibhedlela uthi wanalela elinye iphaphu selinenkinga sekufanele manje kubona kahlale la esibhedlela wahlala Nkosi iminyango ithi yaba u4 Nkosi sihamba sifuna Nkosi ezinomhlaba ukuthi kuzokwenziwa njani baze bamqamba igama onesi lapha kwathiwa treatment failure ngoba wonke amaphilisi ayikhishwa Nkosi kodwa ayingasebenzi kuyena alikho Nkosi elithemba esinalo ngoba zikhona izinto zasemhlabeni ukhona nje indoda ethize esake sayalelwa yona kwathiwa siye kuyo yafika yanquma Nkosi yamaZulu ngizama ukuveza ukuthi uShembe ogci yafika yanquma yathi hawu na kanjani uma wakho nabafana ngolesine na kanjani eshumsomuntu wathi ngolesine na kanjani uzobe sehambile emhlabeni ngase ngibe nenhlanhla Nkosi ezinomhlaba ngakubona ulapha eKhawashi hayi uShembe akasebenzi ngoba usumbona ngoba ehleli la epulpit uShembe usebenza yonke indawo khona imizimba yasemhlabeni khona njengoba ehleli la akekho la uwelinye izwe usiza abanye abantu amen ngakubona lokho kithi Nkosi ezinomhlaba ngithi ngiyele esitolo lapha ngiyakubona Nkosi uzobheka laba abasebenza lapha Nkosi eKhawashi yakho ngase ngisondela kuwe Nkosi ngoba kwase kuvela odokotela bathi cha ikhona medication esingaze simnikeze yona kodwa asikabunazi isiqinisekiso ukuthi izosebenza kuye sizobe sizwe itest abayibala izinto ukuthi cha ke uma kwenzeka le treatment ingahambisani naye uzohamba ngewheelchair impilo yakhe yonke noma sangalelo ekhanda bayibala izinto sasesincikaza nathi ngoba isalikwazi phela sesithanda ngase ngibika Nkosi ezinomhlaba kuwe uthi umbuzo Nkosi wangibuza Nkosi ukuthi ukusiphi isibhedlela hayi uyazi bezulu uNkulunkulu wangibuza ukuthi ukusiphi isibhedlela ngase ngisho Nkosi yamakhosi ukuthi useKing George kanti Nkosi ezinomhlaba ngibuza ukuthi ukusiphi isibhedlela wena Nkosi uyakhona angizange ngize ngimtshele uma ukuthi sengibonene nawe Nkosi yamakhosi ngafonela umfowethu ngathi mfowethu kade sengiyobika kubaba wathi ubaba ukusiphi isibhedlela wayesethi wona amaphilisi kufana thawadle lawo ngathi asabe seyosayina kusasa masifika ngakusasa esibhedlela siyafika umasikasi simxoxelela uthi yazi unyazi wayengakazi azalibone ngoba walala esibhedlela kwaze kwabe leyo ndaba wayelibona nje emafonini nasemaphepheni kanjalo
uthi uyazi ngithe ngihleli la embhedeni wakhe ke wawumbona umuntu umesuke eqhamuka lapha kwi-lift eziphasejini kanjalo esibhedlela uthi wathi mayibo kwathi hayi lokugqoka phela ngiyakwazi Nkosi yamanani egqoka uthi wayeselibona unyathi wezulu luqhamuka luza kuwe ngqo lafike lamshanga esibhakela la ehlinze khona ekuqaleni lathi Nkosi ibusi usuphelile wayesephenduka ebheka le mayiphenduka phela umjiva la ngemuva ubhale u100% unyazi lwezulu isikhathi mina ngiguqa khawashi ebuza ushembe ukuthi ukusiphi isibhedlela kwaya kuwe same time ngaleso sikhathi ushembe akasebenzi manalo ngendlela ushembe khona yonke indawo kuphela nje ukuthi simthembe Nkosi yenze zomhlaba khumbula umndeni wakithi Nkosi kusenizweni Amen. Nana Musa Kosero Sengu Ngiyayikhetha inkosi yasemhleni bamaNazaretha. Lo mntwana oguqile usibusiso kaDlamini enqobile eThempeli khona lapha eShowe ayibonga inkosi. Nkosi yamakhosi zokhuluma indaba yakho. Ngithi mangiguqile bese ngikhumbula elinye ikhehla la kaMkhize lasendlini ebomvu. Ngilikhohlwe leli khehla. Leli khehla lubaba kaMvamela uMkhize wasesikhawini. Ubaba oqala umhlalo oqala walinabathi esihlangene ngayo ayibonga inkosi. Khona amazwi ayivamise ukwakhuluma ethi kukude kuphakameni. Ethi ungakholwa ukholwa mhlawumbe unethikithi elilodwa leli lokubusiswa uyonede uqale uthi usiyofuna lesibili lokuyikhethela lokubhajadiswa bese uhlubuka. Sibabonile abantwana benkosi nabanye sasinabo ngaleli yalanga noma sibafishane esasinabo kuwo lo muzi wenkosi inyanga yezulu ngiyakhumbula ngelanga siguqile sizoqonkosini uthingo lonkosazana sasibafishane intombi ezala ubaba engikhulisile yayinginikeza ishumi ithi ofika ucele lo muzi wakini ukuthi uphile bese ucela ukuphasa yona into eyicelwa ngalesa sikhathi sibancane. Uma sesifikile lapha eJudiya sengiyabona sengiyakhumbula ukuthi hayi le mali iningi kakhulu bese ngiyihlakaza bese ngisala isihlanu u50 cent bese ngifika phambi kwesihlalo ngithi inkosi ngicela engucelayo bese lihleka uthingo lonkosazana. Uyasazi ke nawe leso simali bese sihleka bese sithi hawu ugogo wakho ukunikeze emalini bese ngishawa uvalo bese ngikhipha bese libona inkosi ukuthi ngiyadumala noma ngiyethuka bese nginika isibusiso bese ngihamba kodwa ngikho lapha kusendabeni yokuhlubuka ithi leli khehla la kaMkhize kuyenzeka ukhule kuleli bandla uthi mawusumdala sengabe uyongena ulungele uyabheka bezayo bese uhlubuka. Ngiyayikhumbula indaba yalakhulunywa ubaba umfundisi uMathunjwa ngelinye ilanga uthi
kunensizwa eyayikhule kahle kuleli ibandla ikhulele kuNazaretheni izenza zonke izinto kodwa ithema esifike ukuhlubuka isindala waseyibiza ubaba wayo wathi mntanami angifisi ukuthi uphume kuleli ibandla. Lensizwa yaqhubeka yenza izinto zasezweni eyakhula ingazenzi esingena ukugula ngelinye ilanga. Kwase kuyiqina lokhu ukugula uthi ubaba Mathunjwa sase sihamba siyoyithandazela sithema siyithandazela kukuhle sibona ngempela ukuthi umoya kaShembe ukhona phakathi kwethu. Phela kuyenzeka ukuthi manikhuleka uzwe na umoya ukuthi uShembe ukhona la. Yeah. Kodwa mawulindile ngikho kodwa lapho ngoba ngisamncane. Kodwa uthi ubaba Mathunjwa ngoba sasilindile simuzwe uShembe ukhona phakathi kwethu uthi kwase kubhonga umuntu kulensizwa wabhonga umuntu kulensizwa uthi sasa siyibuza uthi ngase ngiyibuza ngithi ungubani wena uthi esiphendula lelizwi lalendoda likhehle lidala likhuluma kulensizwa lathi hayi mina ngusibani ubaba wakhe lo muntu enimthandazelayo. Uthi mina futhi uma kunjena ngeke azasinde ngoba ngadlula emhlabeni umoya wami ubhlungu kakhulu ehlubuka indlela engangikhulise ngayo kuleli bandla. Basabedideka siyokwenza njani uthi sase sithi insizwa ake siye enkosini ulanga phuma sikothe uthi yesiphendula lendoda ithi hayi noma ngaya kodwa ukhiya wempilo yakhe senguthathile ngawusa kuShembe. Basebejabula uthi hawu ngoba sewusakuShembe futhi uzofika phile. Basebehamba bathi inkosi yayisemkhayideni babefika emkhayideni isondela esihlalweni Nkosi sizobika nangu umntwana wakho akaphilile isiyabuza inkosi nike namthandazela baphendula Nkosi ngesamthandazela kodwa sithema simthandazela kwakhuluma ikhehla kuye yayisibavala yasathi hayi ningabe nisaqhubeka ubaba kwalomfana ufikile ke ngonginikeza ukhiye ukuthi lo mfana aphile base baba nethemba ukuthi hayi uzophila. Kuthe kusenjalo yayisikishintsha ukukhuluma yathi hayi kodwa kubhlungu ukhiye wakhe uthathe nguphoso olwandle lo mfana umfuna efile uthi hayi hambani nimbuyisele ekhaya kodwa impilo yakhe ikulele kuyise uma kushwise uzawuphila. Uthi ubaba Mathunjwa sesiyithatha lensizwa sase sihamba uthi siyahlala inzukwana lensizwa kwayihlaba ukudlula kwayihlaba ukugula esidlule emhlabeni ngoba yaphuma endabeni kaNkulunkulu uyise emkhulise ngayo. Ithi iBhayibheli thina njengoba sikhona nje obaba uNkulunkulu ibona abazali bethu. Nkosi busise nikuzwile. Ubuphelele media.